Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka music video kabla ai kerteng Shaduh Bakut. On sa pelat pat ba ha ka arphel santerik menta ubenai jeliau arhajar arphawar ha ka por 100 baje janmet ha YouTube channel audio tag. Ya kane ka music video larwai da uram suchang bat la direct da uba meshak nongsteng bat bala ringdor da uba kiki garan. Kat ba u Tyngshop udai uhri sami pasa na jowai ubaladep ak ha ka music video baladep pelan kum tangmapi Kular, kat ba ka Puron kadai ka swet lana wankar na Shillong. Na kebantaban pan Jingrwai niki pat ba u Tyngshop pat ka Puron kilawan ya kenduk kerpang bat unang san Hima ban ya thu ya ka jingyat denti Jong kani ka Jingrwai. Kilai thu ba ka jingmut Jong ka Jingrwai Shaduh Bakut. Kadai ka jingyat lenti u Trai Jong kani ka music video kaba ulai iet ya la ka samla hadu bandak boy sya ka jingyat tho. Ha kani ka jingyat kenduk bat unang san Hima. U Tyngshop pat ka Puron kilayo ban syat kendian ya kani ka Jingrwai tang ban pensngu tenan iki pat ba. Boleh cuba ni pi baru orang ni setanat panggil kedua pi. Walang klem yo pan syong lang pi tu, tian le ngets kamera. Sin kas ki yo pan. Syong sa pi wa. Tempat kada kasi pun kau man kedua pi, te sukuman ba. Ni la bon ki ator terus ki balami. Te ni sikwa pan tip pi wanang ne, ke ke jingkwa ke jing pi wanang me ko office jing nusan Hima. Te syapan pun kata pi tu syai kerteng ke jing pi. Nga kerteng risami pesat bas dana joy Dang sapi roi Puron jing. Agar tengi sebab lana wankar, buat ngadi nanti na Shillong. Insyaallah. Kumut na jawai Shillong kan. Kasih kerun Shillong tahin. Sajungai. Itu misu kemen ba pila penitho ya kerteng ke jumpi. Te pi kwa ba shop lagi. Tyngshop jungi. Tikai ke jingkwa jungi pi batai mata malang sing ba pidan ka Jingrwai jumpi. Pi tip ngi ba. ko aban orang pi ba don ke Jingrwai jangi ka ban bi ni ap santering rubuji menmet ajan met ke kerteng ke Shaduh Bakut ke ba la ruai da ram sucian ya singi ba atiana Shaduh Bakut Tiba tanya wan tapi Puron kendiat ba pi wan lang ne. Ti I aktor jungi la pentib ba petak Jingrwai. Tiba tanya kampanya sama pi menta mano personal Jingrwai. Mano bade director. The director Jong ni ka Jingrwai di ba meshak nongsteng and ba penyat pada ka kamera behind baring ka kamera di ba kiki garin. Kumtahi so the team that is working behind mainly is audio tech team. Kadi audio tech team. Tikene ke Jingrwai pinplat ka kutrik. Aku sarjek rubuji jadi. Rubuji jadi to so tena ngiro ko ai no so bang Jingrwai jupi. Te tenglar bang ha. Kublai. Ba bakan hiat pe ba kina jikasan pi. Ha. Te kene ke Jingrwai Shaduh Bakut. Pai shot shop mah. Kayak kejemut Shaduh Bakut. Kemudian kadai actually kini Shaduh Bakut kadai ke true story jong director jengi kadai ke Kaba ukular kan ya gelap mah tak. Ya ukular dulu nasihat kan. Tak tahu mah. Tak tahu.
Te pipat kadai Shaduh tane nang don ba pitang art lo ta. Hoi dan dua sedang probi iwan approach yang iwan keren yang ba misha yung ba kuat macam kata ke music video ketika Jingrwai kasih ba yung ba kalau ketika Jingrwai jong ka long ketika kular mo ti yung ba kuat ba pen ikan ya kata ke jing kata ke jing kata ke journey ke orang ketika long way ke journey jong ki kumnu kia long kumnu probi kia lang ke baki snow ke jing ja ki baki lamat but hado kata ke jing kular jong kalong scam hado kata ba kita poi Shisha hado Bakut ba kita poi tho ke kita poi shong kurim Tuan bawa papi baru orang belum lama. Shaduh Bakut mah. Tuh. Dia sekolah ni kenapa pergi mentah nomor ba? Pergi dalam ni ya. Dia kumno pergi poi mana music video dia. Tyngshop ni pergi tu ini. Kumno pergi poi mana ni Jingrwai music video Shaduh Bakut. Shaduh Bakut ngaruh kuntai kundo betul director. Tu orang kayaknya dan orang ni music video ta ada ke live story jang ta ngalak long inspired ke. Dan awak tahu mah nomor kuntai ngalak long cruise betul. Ta tahu ke awak ngaruh kuat kan benda ni music video. Semua tadi ada semua bang portray someone's life. Tak tahu awak kita ngandek kita music video. Dia pipat ya Puron Jong pi kumno pi kan do bari. I kontak yang ni long ni di bahaya te jaring khat ba i log jong di si bahaya mana na kalian di party ni kedua lang tahi ti khat yang ke meeting tu ti batai om ba long ikwa ban I surprise kunta ti om ba kunta mau ngakwa ban pedi kata ka portray kata ka kajing jong kata ka jing lang ka jong kata ka relationship jong ke jing te kasultanat ke mo danya ya semua kunta nomor ba i log jong di you to my bahayang jong ate kasultanat kasmo school ke ba kwa bi long kunta mo kwa ban pedi kunta te tagadawan sa teriak dan bentar bakal dia music video buat ini. Kene music video kene kedai seberangkong yang pi mana music video. Hoi kedai si menikah. Te pipat kena tali tu mana ya mana. Kene balai. Bangkok dek. Tama pi mah. Itu Jingrwai. Tang api mencipta kemen. Tang api mana dan ai jingkmen. Tang api. Barapat. Bar dari kular. Nang Shmi. Buat di Parawan terima. Bari. Teman-teman sa. Lu picha dah terus balik man ki music video mah. Oh terus drama. Ada di situ dah. Setelah lami bor ki atrás jungiru. Ti ane ke Jingrwai piong rai baram pisutu no kan. Pisutu bahkan bang kino islam em ki Jingrwai. Trai kini te kan bang Kaba heri nomor ba eka Kaba la arwai orang lo baik kalau long different teh nak kiba arwai orang kini tengah trai kini dah Ni mah. Tapi dan Jingrwai ni no ane ke Jingrwai so pang atau Jingrwai. Jingrwai tem dan nomor ba day life story tu lah si portray ke Jingrwai tem day ba ada. Narulah pasal lang mapi tu. Sesat. Cepat bin mah. Dah pelat ni ke Jingrwai. Hoi. Tinggi pas ni Puron Jong ba pion ba kadang music video pun kong. Hoi. Kadang yang kecing ya pi mah kadang Islam kong. Hoi kidon ki jing nomor ba kalong ke baning long kidon ki long de la guide kum tu long ni long ban pe ka camera te long da people portray la people ke jing snow jong pi haban imagine pi haban na par khat pha ke ni le de long kum no ban bo le de ha ka tu ka por kum no ban pin ta ka jing la ne da pidon ka ban pin ta ka jing dom kum no pin le te ka kham don hi ke jing ta
non chỉ nhau thì phi cái này Jingrwai cầm trong con trong phi thì lấy nó pin đằng quả biang nè chụp nó tao nghe nè dan visit video nè dan nó nè Dayola dayola te obviously nga ko ahi kata. Kuang. Ha, ta ka shong ba ken no kini ki rukom long ka because dan ka to ka meeting ki batai ame ka story kre ke e ka long kum no ti kani ka story ro ka long ka song tanat ba ka long pair kata ka music video because main thing ro ki om ka te based on true story ti kat kum ki music video banga tip manga ki music video khasi ke judan aman om ban portray ban i kata ka jing shisha ro true life story te ta kada sutanat te yo la churu of course ngam chimta cái jaga cái bà phi ring door gì cái này cái Jingrwai ni ring dur hapo what's like Richard Lee hapo the stage cafe no rep no Stem na coba coba boleh Islam sih tu lemang ini malah dan ini issues ngina Terkidam. nan ki daw bangin laban kiar mo kiran ki jingjai e bangin laban kiar te kita kita jumpa sepeda kan direct ni apa mau sepeda terus tu pergi lagi sebab saya bukan buat mo tapi pi cuy kan pi aktor jongi kamu pi boy kan kamu upload kamu music video ngano do mencoba saya share funny videos dan post tentang Instagram tu saya share nah selama ni kamu ngapunduk share kang sini kang sini orang apa ngabkan ta kita report dengan daerah lah dengan trek por sedang lockdown ta kita report one cut back kang wenga apa kau music video macam ta terus datai acting tengah ada passion cuma ada show tambah ban video like kundi music video tengah pat note terus dan nakadaw ini do berkadi kang sini kan people dan do nantu yang sedang long passion aku apa itu banyak tu tapi lebih kan mahal aktor banyak tu teman itu film teman bah sama lagi teman belum tersesat buat mengisaner mungkin kita nak boleh teman buat gimut banget ini kedai di Puron Jongi pat ngin kayak kejing kerpat kejong pi ya kipen ba nomor ba kejing ra pi stang to ganis ngin hoi dia kajing kerpat jongi ki baik ba kalong makin don rin ka mi kin ai kajing kersan bat kila kersan bha hero ikan ka trailer ka teaser no bangila pen mi dia kila ki paralog ki bahayeng kila ai bha kata ka support kata ka kila don rin ka mi dia ni kimi nanti ba kindang support yang ni haka abusan terek ba kali janmit rubaji ha YouTube channel yo ha YouTube channel jongka audio tag tapi nang nak ur kenyat tu Jingrwai yang pi Shaduh Bakut Shaduh Bakut tapi siapa mau beli Jingrwai yang mana yang beli Jingrwai kan saja siapa semua bahan tangis ada ustaz tu jangan lantama Shaduh Bakut Shaduh Bakut tu tembok bahkan bang cerita cerita berikut no ia kejingkran jangan pi temeneng layo ia kejingkran di Puron Jongi temtai kuas penkut ini nai aktor Jongi kayak kejingkran cupi bebang ngaro kepat di wala giba pai ikini giba support ini siapa ban support nang giba like share kini video bahkan mi aku santrik ribuji jamit what clap dengan kerteng Shaduh Bakut Shaduh Bakut semua berak film one support memang aku official set support di ini berak kebelah shibon di pi berak ta ngisi kedupan hak we pon